Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa thathar kan lo chong kai le ta voin hi September ni khat ania thlir tu le ngai thatu jong jong te he thathar hi hlim taka mangturin du sakna chibai kan buk theu chau ane galwan face of nuwa khan khovelin thil thleng thai to lo tura angai India le China chuan in biak na in tho ho jai anrel don ta US President Donald Trump tan message lian le na tak an hu chiani tin media ten an report ta sup mai heti lai hian India Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump te in muthiam lo na bulpui bernia han soi chu The New York Times sin an ron pholang bok ane amasa in kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan som bok chau ane ole khovelin an ngai vanem abik takin Europe le US ten an benkon India le China in inremna siama thokdun tura thutluk na han siam chungchang hi India mi to phot tan chuan thilpoi mo takani wangin chipchiar jokin kan bi chiang dona kan focus lian ber hani don bok ane member ram sang som ni chuang te China marlam panga khopui lian tak le longcholna khopui tianjin huna Shanghai Cooperation Organization Summit ni hio tur nimina tangan tan ain India Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping te in biak na chu khovelin angai venber hani mek ane SCO Summit an nei chollai lok lai timaila sideline na rampani khoi tu te hanin biak na hantan dona hian China President Xi Jinping chuan Prime Minister Narendra Modi ne na rampani te thodun na ta na in biak nan nei bilateral meeting chu kumjabi khat chunga khovela thilin thak danglam na nasaber hathen mek laya hetiang thila thleng thei hi thilpoi mo takania India le China tan chuan thian kan ni hi du than tur dik tak right choice ani hati President Xi Jinping chuan Mr Prime Minister kamhule thei chehi kalom hlea SCO Summit a hian China kalolo ma che nikum khan kazana meeting hloting tak kanaya khovela mishing tamna ber rampani kania Global South dramjinga rampoi mo ber te kan ni bokane Kaini rampani te ham thadna tur siam thadna tur le Global South dram te ramchak zoka siam tura inpum khatna timason kan tumna hian nasatakin homzia nei dona chumi tan chuan mophurna sang tak kan nei ve ni ati tichon kumin hi India le China in relationship in lai chin na han siam atanga kumsam sari panga na hani toni ti asoilang boka rampani te hian he kanin lai chin na hi uluk taka ruam man na le malam hun thui tak ngai tua ruam man na siam na long term perspective manga kan en kol angai hleni hatia rampathume mo hae tame mo te tho ho na multilateralism te international system a ramenge mozat trang hoin thilti theina naya ramtam tak an thunun na multipolar world huna hian khovela democracy te von him ani zel theina turle Asia le khovel mun tranga remna le sumle pailama lotlina sangjok te haum thainan kan thodun na tura kan mo phurna te kan hlen chua hi apoi mo hle don bokani hati NDTV World chuan Prime Minister Narendra Modi le Xi Jinping te hian Kazan Russia BRICS Summit tan nei tuma in biaknan lo nei to chu chunjomin India le China thoho na tur thil tam tak ruam hanan siama chutiang meeting dom tak om thai tur chuan Galwan Valley a face off athena tanga kumsari nuwa India Prime Minister Narendra Modi chuan SCO Summit mangturin China leilung harap leta ti chuan he meeting hi India le China tan thil chin chiatlak tak ani donani hanti ti chuan in biak na hanai tanna Prime Minister Narendra Modi chuan India le China in lai chin siam tur hian New Delhi chu hain peya chu in lai chin na mason zel tur chuan in rin ton na te in za ton na le in ngai sak ton na te hain ngat don ane hati ti chuan ni kuma kazana in biak na khan ra thatakania hei hian kanin lai chin na konga kong thatak minsial saka ramri line of actual controller disengagement lian thamber kalpuyania chuin nu do ton ve na chuan ramna le mona bo ruak ro pui tak asiamane hati Prime Minister Modi hian asoi jaldan chuan rampania mitluk le dingon ni point pariat te hlok na chu kan thodunna hian ai ngatlata chu chuan mi zongjong tan ham thatna tur kong ahong bokang hati ti chuan China President Xi Jinping chuan ramri boina zongjong chingfel tur hian kumtam takkal to kan pile pu te tanga inremna thuthlung an lo siam to chu tinun tharle ani donane hatia
he mi chung chang hi chu kan laron report chun zom don hani ti chon ni minan tran SCO Summit hi kuminata na hroi tu ani angin China President Xi Jinping kai khroina hnuaian nei ania ram hroi tu lu ber theu somni paruk ankal khoma hengjing alang sar zual ta chu India China Russia Pakistan le Iran te hani tichon Prime Minister Narendra Modi le President Xi Jinping te hian inremna han siam thai chu loma manti thu han soi ve a anin biakna han point poimo zual som ta chu pakhatna chuan Kazan Russia BRICS Summit sideline a in biakna han ai atang khan India le China chuan in thian thana kong join malam panin chak takin ke han pen ve ni ti an poma India le China chu melman nilawa partner thatak an zel don ani ti an pom ve bok ane point panhina chuan ramria boina omlai le covid tripui hale na wang khan India le China chuan ram panhia khwaljin te thlona manga in tlo po ton chu anti top ve a ma se chu thutluk na hanlo siam to chu thriatin ram panhi hroi tu te hian direct a thlona engine poton thai turin ruam man na an siam ta ane ma se direct flight te service tirtan hun turero chu soi chian alani don ane point pathumna chuan Prime Minister Narendra Modi chuan Kailash Mansarovar Yatra chu tanani to jia soin huam zawzo ka kalpui chun zom ani don ani ti apuang bok ane khwaljin ho tourist ho te ta na visa all samjok ka han nei thaidan tur kong te China le India chuan ruam han na han lo siam to ni ti apuanga India le China hian kumin kumtir lam khan Tibeta Mount Kailash le Lake Mansarovar te sakhona ne na inkai noya jinmi te inkal poton remti alo ni to ni ti asoi lang boka tichon Prime Minister chuan tuntruma in biak na hi China ne na kan thodu na turata na malak na masaber hanilawa kan thodu na tur kong thui tak kan lo zo to tourist visa chu rampani ten ban tani ve a ma se tu na chuan chung jong chu thriani in thamasa khan India chuan China khole tuiten hena tourist visa ha petan le to ni hati hetianga malak na lom to te tang hian ama tang khan India le China hian in hriat thiam ton lo na te da tha in thodu na lam hoin malak na tam tak an lo nei to ni ti anem het ane tichon point number palina chuan Prime Minister Narendra Modi chuan Kashmira Pakistan le India ramria han boina chungchanga China hian Pakistan thirna hatrom pui turani lawa ramdang reng India le China ni lo third countries te thirna chu a thirna ani turani lo ti asoi lang boka Heibaka hian rampani te hian strategic autonomy han zom ve turani hatia chumiom zia chu India le China hian tho ho na tur inremna thuthlung siama sela defense chungchanga te economy chungchanga te foreign policy chungchanga te rampani te a hian inhat buringot lawin an duangin han kalpui thayang ti na hania tichuan heng Prime Minister Modi rotna te hi China President Xi Jinping chuan apom puyani ti asoi ngal bok ane point number pangana galwan valia face off athlena wanga sipaita inkar boina ha chuan nuwa kumsang ni somni tangkhan India le China inkara in lai chin na chu na satakin ti chiatani ti anpom ve a mase chung jong chu thai ngila in lai chin na thajok siam turin malam pana kepen anin huama Russia Prime Minister le President Xi Jinping te hin biak nuwa ramre mun tam takatangin sipai te nudo ve nia chu chuan India le China in rina bordara remna le muanna duam tak athena chu remna le muanna vonghim zel tur chuan remanti mai baka remna le muanna thajok thlengchun zom zel tura malak chun zom anram ti ve bok ane President Xi Jinping chuan India le China chu thian le thenom thatak kan chun zom zel dona he in remna thar kan siam tur hian rampani te ta na ham that na le ti changtluna tur thil tam tak aken tel baka khovela ramchak lo jok rabe omek te khai chhona turatan kongpoi mo tak a hong don ane hati ti chon chu tianga rampani mai baka ramdang te tan po ham that na aum thaina tura malak chunjom zel chu anram ti ve bok ane in biakna hanin ram siam na hi thil tam tak auma soivek sen anilawa India le China inkara boina lian ber chok chok tu ramre chungchang hi an ngai poi mo ber hania ramria boina hi rampani te inkara in lai chin na in nga chan ani turani lawa rampani te inkara le ramria te remna le muanna vongnung turin thaitop chua thokdun zel turin remanti ve a chu chuan ramria boina jongjong chingfel tura in nudo ngai chen jongjong a in nudo remti na hakeng telboka ti chuan rampani big bilateral relations chu nget takle hrisel taka kalpui chunjom zel po andu bok ane
point number pariat na chuan rampan hi te tho ho na hi international platform khovel pum khuwa pa tele Asia khomol pui pum pui le East Asia region bi ka te kongtrang tranga abik takin sumdon na lampanga tho ho zel hanram tia India electronic vehicle sector frang te ti mason ani thaina turin Chinese company ten an tho puina tur le an tan puina tur kongchu zau taka hon hanram tia hei hi India tan thilomom tak ani dona chuti rol chuan China point economy lampanga India marketa thuk zoka alu thaina tur chan som boka wangin Chinese economy tan po India market chu masona tam tak mu pha thaina tur ani don boka tichuan hei hi rampani hruaitu te hian an pom ve bok ane tichuan anin biak na acha bi poimo berti la kan soi so lo mai thaya tun thlatir lampanga foreign minister levela in biak na han lo nei to chungchang chu soi chun zomin President Zile Prime Minister Modi te chuan rampani te hian ramri border kaltlanga in sumdon ton na han lo khar to jongjong chu hon le anram tia tichuan border trade reopen ani chuan US tariff awanga an har satna vevet chu rampani te hian an pumpel thei turangai ania sumdona konga hian China chu atho lok zo kani dona US in Ukraine atanga rare earth mineral salak chua theina tura indonaral thuam tam tak manga Ukraine tranpuya ramti pha hialna thilhlu tak mai rare earth minerals chu China in India nena a supply donani ti annem heta rare earth mineral baka hian fertilizer siam chuana te China thiam na sangjok manga leiver na tur manro chi rang chu India hian amamoa chung anmamo jongjong chu China hian angai tu sakdon ani ti Xi Jinping chuan atiam bok ngane ti chuan US tana donson nuamlo tak mai tur thil pakhat an pomboka NDTV wal chuan hei hian US policy a alam ring tak asiamani tin an report hial ani chu US foreign policy in hunrai tak kalto tanga New Delhi le Beijing in kara anin naina tur dang chata in latial tura nasataka halo baito na chu ti to pandram ti ve ane President Xi Jinping chuan East Asia maini lowin Asia khomol puile khovel pum puya sumle pailama ramro pui ber pani China le India ta chu ramin thenom thatak kanni zia lantir tonin America in kanin kara daidan na bangcha tak asiam chu chut chim manita ne hati President Xi Jinping le Prime Minister Narendra Modi ten meeting poimo tak anai zo hian media te ma press briefing anai zui ngala zona changin Prime Minister Narendra Modi chuan ramria boina jongjong chu chin fel ani towa President Xi Jinping ang thawin China nen hian melma kanilowa ramin thenom thatak kanitane hati adik taka soi chuan US hian India le China hetianga relationship thatak naya anom hi athil du lo ber hania mase Donald Trump hian thilti suala nei ni na hriata chia sang tariff impose ani ma po khan India laka harsat na asiama China laka harsat na asiam boka chuan baisai lo jok ngong chho pani anai ta quadrilateral alliance anti Indo-Pacific region a China dodal tura US in thurol pui poladin rampalin telkhom na Quad Alliance santi chu ake chemek ane hemi chungchang hi kan soi man chuan a top lama ron soi kan tum don nia ti chuan ang hong dang pakhat chu tuna thil thleng mek hi hani tabok ane Ramria boinan na yawangin Tibet region nena India in insum don ton na anei thin tam tak chu China chuan alo ti top toa masain nga chan poimo tak tak mai panga siamin Tibet region nena insum don ton na le Tibet kaltlanga China le India insum don ton na hongthar le turin remti ani tabok ani tichuan nimina ramhruaitu pani tein biakna he inremna hansiam hian thil poimo mai kentel hanei nual maya chungjinga poimo ber chu pansil agreement hi hanita hani China President Xi Jinping chuan rampani te thodun na relationship hi nget takasia mani thaina turin pansil inremna hi rampani te hian lo thai lowin tinung tharlea kan pom tharle ve hangaya ni tin aron soi chuak jokta he thil hi relationship tlon tling hanai thaina tura framework poimo ber hani kumsangkha jakwa somnga le pali April ni somni le pakwa dai to khan pansil agreement hi sign alo ni towa tichuan ramin thanom lian tak mai dragon le sai hanti thin India le China inrem taka hanom chunjom zel thaina tura lungphum poimo tak mai he inrem na unsigned pansil agreement noya ain nga chan lungphum panga ta chu
pakhatna chuan kan ramri territorial integrity le sovereignty te kanin ja sakton turani ti ania panni na chu mutual non aggression ania mizo tong chuan soifia deuh hlekanga ya mihring ta thi na thlen thei khopa ram panni te inkara sipai ta chet na khapna dan ani deuh bera ramle ramin run te in do te arm conflict anti ral thuam manga ramria inti boinang chi zongjong te po remti ani lawani ti ane tichuan pathumna chuan mutual non interference ania India ram chunga thilthleng le thilthleng danga banga India boina China a in rol rem lawa chutiang bok chuan China laka po India a in rol arem lo bok ane mase do dal zonga in rol remti lo na ania in tran puiton zonga in rolero chu remti veve ani thung ane tichuan principle palina chuan equality and mutual benefit ti ania rampanhi te inen dana hian in thlauna engma aom turani lawa ramria thunai na le thilti thaina power chungchanga in tuklang che ani turani boka tichuan rampanhi in lai chinna wang hian ram pakhat jokin hlok puibik na tan amang turani lawa inang khatlang in hlok na hanai veve tur ane tichuan principle nun hungber pangana chuan peaceful coexistence ti ania inremna ne na hanom zui zel thaina turin community inang lo tak tak te politics kalphung inang lo te ngaidan inang lo le sakho rang rang te culture rang rang nei ta chu tharum manga in ti boi ton na le in nek ton na telovin andang lamna ang anga inrem taka an chen ho chunjom zel chu remti saktu rani bok mane tichuan he partial agreement hi saizui tur halom nual thona heti hian afia tok thowin harinoma hei hi India le China in thoho na thatak anai chunjom zel thaina tur le ramria boina jongjong me mi ani thaina tura thilpoi mo tak an pom thar chu anita ane tichuan Shanghai Cooperation Organization Summit ni hi na voin lampanga hian sideline na India Prime Minister Narendra Modi le Russian President Vladimir Putin ten in biak na poimo tak mai hanai meka Tianjin khopuya hanin biak na hian rampani te in sumdon ton na bik le energy lampanga thoho na tur energy cooperation chungchang ta chu an focus lianber ta jingami ani don hane in biak na honna le tranna Modi chuan Moscow ne na thoho na chu thildang jongjong aya special takania rampani te ta na lok thak tak thilani tin asoi chuka President Vladimir Putin point Modi chu dear friend thiandu tak tin han ko phot maya Russia le India in jom na chu thilbik than thailo le rintlak takani tin asoi jui bok top official dang han ruaitane na in biak na hanai ma hian darkar khatvel Modi le Putin a hian in biak na mimal takin hanaya heta hian in donati top dan tur chungchang po an soi ngai nia hriat ania Prime Minister Modi chuan lo thailoin buaina hiti top thua yangaya ramna siam thaina tur kongom jongjong chu kan zon angaya chu thil chu President Vladimir Putin po hian min pompuyane hati Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan he boina hi me mi ani thoi thaina turin kongeng kimin kan thok lang dona nei hatia China President Xi Jinping chuan ram tam tak ten an thirna ang niloin Ukraine in dona le boina lo chhona bul pui khrarang chungin ram panhi telaka hian du sakbi komlawin dik takin rorel na kalpuya in dona ti top kan tum dona nei hati tuntruma Shanghai Cooperation Organization Summit anaina hian danglam tak thil pakhat tawma SCO member ram nilo ram som pani zat mai antela hengjinga hian Turkey Egypt Malaysia ta chu ramlang sarjul deuh te hane tichuan India Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping te chuan khovel din mun hi athalawa atuiral meka GI na nasatakin atlak bok mek boka China le India hi khochaklama civilization upaber pol kania khovela mihring tamna ber ram panhi kani boka Global South member ram upaber kani boka chung ramro puitak panhi te chu thian kani na hi apoi mo hlea melma kanilawa ramin thenom thatak kania economy ramro puitak panni dragon le elephant tachu lungrol takin malam panin kanron kalme kani tin thuchua ansiama hei hi India Today chuan US President Donald Trump tana thucha anhu chiane tin han report ane India hi sai tin symbol tan soi ani thina achan chu India history le culture sai hi ngetaka bet ania chaknate khongai nate natnate le thilpangai taka po dingkhotlai lowin muangchangin malam panin akal zel thrinani ti entir tu ania tichon dragon hi Chinese traditiona betlat ani boka China chu chak tak ani jiate thunai na nei ani jiata le hausakna le thiltum neya malam pana kal thrinani jia entir na hani bok ane
hetianga global south ramten in zom khoma malam panak pen zai handrel mek lai hian abik takin Russia India le China ten inremna thajok siam tura in biakna hanai mek awang hian US top diplomat than khat te angoi thai talawa White House advisor Peter Navarro chuan India le China laka hian nasa takin kanhnung tol meka buaina dik tak chu Russian oil te han lei awangania India le China le Europe hian Russia oil hi leito lo sela Ukraine indona asum man turte Russia hian atla chamhal thuai dona chu indona ti topna tana thilpoi mo takani tin India hinglamin China hi ithian thani lawani tin hasailang boka heibaka hian India mi pui tam tak telaka tang hian India nam thaho Brahmin sachuan lokna tam tak antel bi kani tin hasailang boka India media the Financial Express chuan hei hi thil dikani lawa Peter Navarro hian India mi puiteril ruwa thil diklo tak tu atuma ngaidani nang lo le in than na mi puita jinga tu atuma wangin he thu hi hasayani hanti Bloomberg chuan India Prime Minister Narendra Modi le President Donald Trump tein kara borok thalo jok chu nasataka al chua chomek zelawangin President Donald Trump chuan US inadin Quadrilateral Alliance santi Indo-Pacific region a Trangrol Poladin Summit chu India kumin kumtop lampanga hian nei turin ruam man ania mase President Donald Trump chuan Quad Summit mangtura India tlawh atum chu athulani ti apuangani tin Bloomberg chuan an report ane Quad Alliance hi ake chemek nein harriata an member te hi India US Japan le Australia te hania nimin lama khan India le Japan chuan in biak na hanlo nei towa ti chuan member ram pakhat Australia chuan US tariff hi ama chon ve mek bok ane kan video asai deuh hlek to na han chun jom zel phot maila Donald Trump chuan Australia hi steel le aluminium lampang chi US a anthon lu tangin tariff za somnga choi turina tia hei hi Australia chuan anlungoi lo pui hlea Quad Alliance Summit nan nei na tura hian ankal don nge don lo ti hi confirm na engma anti chok du talo bok ane heti lai hian nizan lama khan The New York Times chuan President Donald Trump hian India laka lungoi lo na hanai chan hi Russia hnen atanga oil an leiwang ani tak tak lawani tin han reporta in mu thiam lo na hanai tran na chu kumin jun ni som pakhat kha hania Khamini Khan Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump ta chu phone call mangin hanin bia khata khan in mu thiam lo na hanai tran towa Mase Trump chuan world leader ani na changcho in Juni som pasaria khan phone call mangbokin Modi a belea Pakistan le India boina kha achin felani ti arkhil non lea chuwang chuan Pakistan chuan he boina chingfel tu ani wangin Nobel Peace Prize dong turin an nominate donani ti arkhila chutiang bok chuan India po tive turin abai seini ti arkhil bokani hanti The New York Times hian an report zeldan chuan he thu hi Modi chuan a hnola inka haina kan siam hi ramdang te inrol na wanga siam anilawa India le Pakistan sipai ho tulal te in biakna tangin direct siam ania Mase Truth Social te Donald Trump chuan achin felani thu apos rui ta zela heiwang hian New Delhi chu anlungoi talo ane tichuan New Delhi chuan India le Pakistan boina chungchanga hian ramdang te inrol na engtiklai main kan pom ngai lawa tuntruma hian pom manilo bokani tin thu chua anron siamta tichuan White House top official tan hena tanga kan thu don dan chuan President Trump chuan Modi chu White House lo turin hasoma heti rolvek hian Pakistan Army Chief Asim Munir chu White House lo turin hasom ve boka heta hian romhan dan chuan Pakistan Army Chief le India Prime Minister Narendra Modi te hi White House a thalak puidun atuma tichuan India le Pakistan boina chingfel tu ni zian nem hena turin thedar atum bokani hanti Mase he romhan na hi alotling talawa India chuan Washington rontlo tura romhan na hasiam zat nuwa India Prime Minister Narendra Modi chuan Croatia lo turin thutluk na hasiam ta joka tichuan hemi chungchang hi Bloomberg in report an pek dan chuan President Trump chuan India chu anor chunjom zela Prime Minister Narendra Modi nen minute somthum panga zat mai phone call manga hanin biakna Nobel Peace Prize dong tura nominate turin India chu abai seni ti Modi hena hian arkhil non lea mase hemitrum hian Prime Minister Narendra Modi chuan Nobel Peace Prize dong tur hian Donald Trump hi India chuan a nominate don lawani ti chiang takin alo thrilta hane tichuan he thila thena tanga karrai lo te hnuwa India in Russia oil alai wangin
25% tariff an la don ani ti Donald Trump chuan apuang ta ma se be se angin India chuan in nu niam atum lo wangin hremna tan India laka 25% dang tariff lak bel ani don ani ti apuang le boka ma se chung chuan tun thleng chuan omzia anei lowa global south drum te intel khom na lian jok chu chuan anghong chuak ani anti ti chuan hetiang kara hian money control chuan India in Russia crude oil te tam tak alai chomek lai le US in rek na tariff sang jok apek mek lain India chu Ukraine nena diesel supply tu lian ber halo ni renga achan chu Ukraine hian Russia nena tangin oil tam tak andon thin te anti to bawangin India chuan indo nuwa khan Ukraine nena hian oil an mamo te tam jok apeluta Ukrainian oil market analytics firm anti naftarai nokin an chin chiadan chuan India hi Ukraine nena diesel supply tu lian berania nikhata ton sang hi jasari vel chat mai India hian apetrina ti chon chu indo na muna Ukraine tan puina poimo takani ti chiang takena langa masa India Nobel Peace Prize dong tura Donald Trump a nominate du lo na chu India hian ator ta jok ni in ashriata heng jongjong hi White House in ashriat vek nuwa po US Treasury Secretary Scott Bessent chuan New Delhi laka chia sang jok lakani donani tin avau khan nun lea ti chuan khamitum khan India chuan kongom thayang ang chu kan dapanga kanram economic interest hi venghim turin kan thaina kong kan zonganga kan dap donani tin anlo changta ti chuan fair lo tak le diglo taka India chu Donald Trump hian anorawangin India le US in carbo rok chawni lowin Russia te China te global south drum frang te aron nu khomta Tianjin Khopuya Shanghai Cooperation Organization Summit anei mek chuan khovelin sumdon ton na hi Donald Trump kuta aom lawani ti lantir tumin SCO Summit a hian soi ho na hanei mek ani tin han report ani